Ngiyekeleni bakwethu ngiyekeleni lengisekazini ngayithole emazulwini yangulelisa ukuba ngecelinya esuke minyingana ungonelela ini yathi ngibhizi lana ngiyajiva uyakuthi lemvo le camera bangiyoyipost ufayile inzilo buya elondweni ungenzala lo ungenana inzilo ngoba phela ingoma ngitsitsale nongikhazi ngishiye nje kuma kahle la ngifele ingoma engitsinza ngithi noma ngibuye ngitofela bathi nje ngitsitsale ngikhathi bona la post nami ngifuna kuvela le ngiyeva baba kona nje ufuna kuvela watini kwacala ungeke ngiposte kuvela wena ungabathi nalepho lengiyendana kanti kubhaliwe nakubantu bengazinga lo watiko nalo ngathi phela ngiposte info lungathi bathi ayibuka njani bathi ayiviwa abayithini bantu babona ukuthi awukade lapha phela kumele ube best yabo manje vele ivideo letaba nayo ekhasi ufayile inzilo kutaba yini info le umlongati akahlekwa yini kodwa vele ukuthi vele ngifuna umlongati uyahleka bakuhleka bathi cha lona uyalona kade yabona bese ngidiniwe ukuthi ngishaya post ama-video la serious khona ngathi nyalo angikufake na yabo khona kulethela ama-customer ama-viewers ingoma asendayohamba price of the go asangifake asangiyifake That's